i u tom pregovaračkom sustavu opet o nama Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao da ne postojimo. Kao što su nas htjeli u prvom Daytonu žive pokopati, kao da i sada žele reći da ne postojimo. Želimo zajedno narod biti istog jezika, iste kulture, iste vjere. Zato Hrvatska, nemoj se stidjeti svoga naroda. Nemoj ni kompleks nabijati kao da smo istinski teret vama, nego da smo tamo kao narod koji ima pravo opstati, pravo biti ono što jest. Ja sam Hrvat, katolik, vjernik i to propagiram. Nisam ekstreman, nisam radikalan. Govorim ono što mislim i govorim ono što je. Zastupam vrijednosti hrvatskog naroda na kojima je Hrvatska nastala u Domovinskom ratu i tako pokušavam živjeti i to je moj način, moj stil. U politiku neću, niko mi ništa nije nudio, valjda znaju moj stav, znaju moje razmišljanje, znaju moju odlučnost svemu tome, da mene to ne zanima i ja taj svijet ne želim živjeti. Želim propagirati Hrvatsku na način koji ja mislim da je potreban, da treba biti i da to činim kroz sport, kroz hrvatsku reprezentaciju. U mojim komentarima, u mojim izjavama nikad nikoga nisam povrijedio, nisam nikad ništa rekao ružnoga, lošega, iako se to nekad komentiralo negativno, to su bili samo pozitivni komentari, to je bilo samo za hrvatski narod i ja govorim ono što mislim. Dakle, ne krijem se za nikakvih politika, nikakvih tuđih stavova, to je moje razmišljanje i to je ono što ja živim. Dakle, zastupam prvenstveno na kojem je Hrvatska nastala. Ja smatram da sam umjetnik, da moja glazba, da ja kao čovjek pripadam cijelome svijetu, a ne samo jednoj grupaciji. Pa da. Ali sa ponosom kažem da sam Hrvat islamske vjeroispovijesti. Kažeš to? I to je činjenica. Ne možeš od toga pobjeći. Pa možeš od svega pobjeći, ali od sebe ne možeš. Pa jeste, Dubrovnik, Hrvatska. A čujte, koga Srbine se češe, koga smetana, šta sam mu ja? Ja znam ko sam, što sam, znaju, vi znate gdje smo korijeni. Jer dođe kod mene u Dubrovniku na kavu, ja sam pokazati fino mjesto u mom stančiću i reći, vidiš, moj prijatelj, ovdje me moja majka je mina rodila. A moja rahmetli sestra Nutveta imala je 13 godina, ona me je prezala Pupčanu Vrpcu. Jedna riječ, ponos. To je za mene ponos da mogu predstavljati svoju državu na tim velikim natjecanjima, počevši od kad sam krenuo sa U14, U15, kad sam obukao hrvatski dres, istrčao sam pred nikoga. Nije bilo ljudi. Ali ja sam osjećao da predstavljam svoju državu, svoj narod, jer svi znamo da smo ih svi propatili i patimo dan danas. Tako da kad se istrči i kad se posluša himna, ja se svaki put naježim. Iskreno, svaki put se naježim. U nekim trenucima prije utakmice, prije tog izlaska na teren, slušam muziku, neke svoje pjesme, pa mi dođe suza na oči, jer baš postanem emocionalan. I evo sad kad pričam, meni to puno znači i mislim da to svim momcima imaju isti takav sličan doživljaj kao ja i zato dajemo taj ekstra, to nešto na terenu što drugi možda i nemaju. Makar nas je manje u svijetu i realno onako kad pogledaš sve po vrijednosti, ali mi imamo to nešto posebno. Na koje ja mislim da se ti s tim rodiš. Rodiš se i naravno kroz kako te život nije mazio, pazio, uđe ti to u krv i ne daš na sebe. Jer narod zna da mi nikad nećemo dopustiti da nas se ušutka, niti ću se ikad to sramiti reći. Da sam za svoju domovinu spreman, jer ja volim svoju domovinu i da mi to neko brani, to mu nikad neću dopustiti. Kao što sam rekao, puno ljudi je izgubilo svojih voljenih osoba
I ja sad u svojoj državi da se ja sramim naših domoljubnih pjesama, nikad to neću. Ja nikad nisam pozivao, niti ću pozivati na mržnju, niti bilo šta drugo. Nasilje, Nasilje, šta. nikada, jer ja za to nisam. Ali da mi neko nešto brani, što se tiče pjevanja, to neće se. To neću nikad sebi dopustiti, ni ostalim. I mislim da to su igrači pokazali i to će uvijek biti tako. Nakon veličanstvenog uspjeha Vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu i Dejana Lovrena iz Kraljeve Sutjeske, red je bio i zato smo izabrali Leona Šušnju iz Kraljeve Sutjeske, a cijelu emisiju radimo za baku Jagu. Jel može? A i za još nešto. Što, Leone moj dragi, tvoja baka, i zato smo tako nošeni ka pobjedama, ima istetovirano na ruci. Tako je. Znači, moja cijela obitelj dolazi iz Kraljeve Sutjeske. Moja baka koju volim stvarno najviše na svijetu, baka Jaga, dolazi iz Kraljeve Sutjeske, iz Bosne, iz Srednje Bosne, gdje su znači, Hrvati, gdje su davno svi imali žene istetovirane križeve da se prepoznaju katolička narav. Tako da ja volim jako svoju baku i hvala joj na svemu što mi je pružila i neopisio mi je i nadam se da je ponosna na mene. Evo, mogu stvarno reći da taj 5.8., znači rođen sam 5.8., taj datum meni znači sve u životu. Evo, danas na dočeku je bilo fantastično, plakao sam prvih 20 minuta kad je Thompson krenuo pjevat, dirnulo me sve to, samo želim da moramo vratiti Hrvatsku Hrvatima. Ne mogu ja uzeti bosansku zastavu, ja jesam rođen tu sve, ali sam Hrvat, imam hrvatsku putovnicu. FFC je davno pogriješio kad su stavili oni prvi put bosansku zastavu, kad sam se borio protiv Saši Drobca tu u Zagrebu, pošto ako bi stavio obe hrvatski kao nije to, ajde stavit ćemo mi, on svi misli da sam ja Bošnjak, da sam, zato što živim u Bosni, ali nije, ima tu i Hrvata, ima tu i Srba, ima tu i muslimana i svi smo tu, miksano. I jedan primjer, na primjer, on se rodio u Njemačkoj, ali je Hrvat, on nije Njemac, tako da moj djed je došao iz Sinja, iz Satrića, ne znam nija koje godine, pa moj stari, pa ja. To je ta generacija koja je ostala. I korijeni hrvatski, hrvatska putovnica, Hrvat. Ne mogu ja izlaziti sa bosanskom zastavom. Ja sam nešto pokušao miksat da svima udovoljim, ali ne može se udovoljiti. Ja volim Bosna i moja država. I ako mi neko kaže da sam Bosanac, ja se to ne ljutim. To je isto moja država, ja kažem ja sam iz Bosne. Ja sam predodređen da budem ustaša. Moje su dva brata poginula u 17 godina u Crnoj legiji, oba dva na Kupresu. Ja sam se transformirao. Ali oni, upozoravam vas, koje je UDBA inficirala, oni se ne mogu transformirati. Ne smijemo zanemariti spretnost jugonostalgičara. Spretnost, njihovu lucidnost, njihovu organizaciju. I ne znam koji mehanizmi bi trebali da se upotrijebe da bi se to zaustavilo. Ono, nažalost, sa poznatim autorima inficira ljude sa tom nostalgijom, jugonostalgijom, anje u kojem je Đo Simunić bio nakon što smo mi napravili veliki uspjeh. On je odgojen u specifičnim uvjetima u Australiji i on je išao da manifestira svoje zadovoljstvo, svoju radost, svoj patriotski naboj na način koji se interpretirao po meni sramno. Jer to Za dom spremni, ja znam jako dobro da to nije ustaški pozdrav. To je pozdrav hrvatski još od plemenitog Zajca i njegove
famozne opere. Taj pozdrav je poznat. Čak su ga i Japanci interpretirali u par navrata. Ustaški pozdrav je za poglavnika i dom spremni. Pa ja ne znam gdje su još bili tako veliki zločini, tako masovna ubistva kao što su napravili partizani 45. godine na Bleiburgu. Sine moj, nisam ja Ameriku otkrio kad kažem najljepša zemlja na svijetu je Hrvatska. Ja sam mjerodavan, jer ja sam svijet obišao. Nema, djeca moja, nema ništa ljepše od Hrvatske. Još da smo kao ljudi malo razumljiviji, bili bi raj zemaljski.